abanyafurika tuvugana ubukene burya kwimana information n'ubukene abantu bashobora kutabyumva no gukena mu mutwe iyo information ntabwo wayivukanye hari wayiguhaye yaba ari mwarimu waba ari somye mu gitabo siwe wacanditse n'undi muntu wacanditse akohereza information ni gitabo niyo wakigura amadolari 1000 nta gitabo nta information ushobora kugura agaciro kayo ngubona amafaranga. Umuryango wa Mugunga utuye muri leta zunze ubumwe za Amerika ubabajwe no kubamenyesha inshuti n'abavandimwe ko Dr. Justin Nsenga Rukozangabo yatabarutse ejo n'akazi rimwe ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2024. Yatabarutse ku masaha y'isa 5:30 za mu gitondo azize impanuka y'imodoka muri leta ya Maine aho yaratuye muri Amerika. Imihango yo kumuherekeza tuzayibamenyesha mu rindi tangazo rizabageraho vuba cyane. Ibi bikaba bimenyeshejwe umuryango wa Mugunga ku isi, umuryango wa Rugorora aho nyakwigendera yarashatse, umuryango wa Gasita aribo ba nyirarume. Iri tangazo kandi riramenyesha itorero rya Zion Temple Celebration Center i Dallas aho nyakwigendera Dr. Justin Nsenga Rukozangabo yasengeraga. Nanone kandi iri tangazo riramenyesha Bethel Christian Church Maine aho nyakwigendera yasengeraga ubu, ndetse kandi riranamenyesha n'abaturage cyangwa se n'abaturanyi be ba Dallas Fort Worth aho umuryango we warutuye kugeza ubu nyine. Abaturanyi bo muri Maine nabo turabamenyesha kuko nyakwigendera nawe yitabye Imana kandi dukomeza kubihanganisha muri ibi bihe bikomeye. Iri tangazo kandi riramenyesha Mahoro Peace Association. Aha navuga kuko mu kuba Mahoro Peace Association ihagaze iriho uyu mugabo watabarutse ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi hari kuwa mbere. Uyu ari mu bagabo bashizeho ibuye rya mbere ryo kuba Peace Association Mahoro yobaho kugeza n'aya magingo, kandi ntiyararekeye aho. Yari umugabo wifuzaga gutanga umusanzu mu buryo bwose, yaba mu bitekerezo, mu mafaranga ndetse na presence yiwe. Dr. Justin Nsenga n'umuntu wemeraga kandi wifuzaga gufasha umuntu wese ushaka kubaka ikintu ciza gifitiye abantu umumaro. Tuzabigarukaho. Iri tangazo kandi riramenyesha abaturanyi biwe ahavuka muri Kongo, mu Bibogobogo, ndetse riramenyesha kandi nabo biganye mu Rwanda, muri Kongo ndetse n'ahandi hose navuga muri Amerika. Umuryango kandi uramenyesha ko ibizakurikira bizabageraho, kandi turasaba kugira ngo mwihanganishe umuryango namwe ubwanyu mwihangane kubwo amakuru mwumvise. Nsenga ntabwo yari umuntu w'umuryango gusa, ahubwo yari yararenze urwego rw'umuryango aja mu rwego rw'ubwoko, aho yari arimo arasatira mu rwego rurimo ruraja gufasha isi ndetse n'abayituye. Nguko rero uko itangazo rimeze. Uwaryanditse ni Metre Ngendahayo Rivuzi, bikorewe muri leta zunze ubumwe za Amerika ku minsi 2 y'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2024. Nguko rero niko itangazo rimeze.
mugira amahoro y'Imana kandi mugire kwihangana. Murakoze. Reka nanone tubanze tubaheze pole ku bibazo mwahuye nabyo aho ngaho mu mwana wanyu wa Mene. Murakoze twese twihangane. Jackson, sorry, Dr. Justin yari umuntu wa community twese mu by'ukuri n'abadatana muri Mene ndabizi ko bahungabanijwe n'urupfu rwe. Ndabizi ko ku ruhande rwawe Dr. Justin Nsenga yari inshuti yawe, mwakiriye urupfu rwa Dr. Justin Nsenga gute aho ngaho muri Mene? Ni ibintu bigoye kuvuga ngo twakiriye urupfu rwa Dr. Justin gute. N'ubu mu by'ukuri imitima ntirabyakira, ibitekerezo ntibirabishikira neza kugira ngo tubashe kubyumva. Twacitse umugongo, reka mbivuge gutyo. Twacitse umugongo, amavi bayakubise. Nta kindi navuga ngo twarwakiriye gute. Ni inkuru ibabaje irenze kubabaza cyane uko abantu babitekereza. Reka nanone dusubire kandi tubahe pole umuryango wa Mene ndetse n'umuryango w'Abanyamurenge muri rusange. Murakoze cyane kutwihanganisha kandi namwe mwihangana. Yego, turakomeye. Justin ari muntu ki mu magambo magufi kandi uza no kutubwira ambrefe ikiteganyijwe kuri ubu nyine? Dr. Justin Nsenga yari umuntu usanzwe, umuntu woroheje, umuntu usabana, umuntu ukunda abantu, umuntu uri smart, umuntu wari ufite dreams nyinshi, so very smart. Yari smart, icyo ngicyo ndagitindaho cyane. Dr. Justin Nsenga ntabwo wenda abantu benshi bamumenye, ariko since last year twibuka dukora icyunamo cy'Abanyagatumba hano muri Mene, Dr. Justin yarabastinze, abantu bose baramumenya, isi yose iramumenya kubera knowledge, ubumenyi yari afite n'uburyo abantu bagiye bamuhamagara bitewe n'amatroma n'ibibazo twagiye duhura nabyo Abanyamurenge. Ndatekereza ko Justin yakiraga calls menshi ku munsi kugira ngo abashe gufasha abantu bafite ibibazo by'ihungabana mu by'ukuri, kandi abizi ko yari amaze gufasha abantu benshi. Dr. Justin yari uwo wari we. Dr. Justin yari wa muntu abantu dutangiye kumva uburyohe bw'imbuto ziwe, kumva umusaruro uturuka muri Justin wo gufasha abantu, kandi agatanga amakuru mu by'ukuri neza. Nta muntu n'umwe ashobora kwima cyangwa asubiza inyuma kugira ngo abashe gufasha community yacu ngo tubashe kureba ko twasohoka mu bibazo twagiye duhura nabyo. N'uwo niwe wari Dr. Justin Nsenga. Nanone kandi Justin bivuga kuko ari we wabashije gushiraho ibuye ry'imfatizo ku muryango wa Mahoro Peace Association muri Amerika. Uwo mutwaro iyo mwaganiraga Justin wumvaga afite umutwaro w'ubwoko bingana gute? Even last week twarimo tubivugana nawe, ambwira ukuntu Mahoro Peace Association yageze hano 2002, niko yambwiye nibutse neza. Mahoro bayishinga 2004 nyuma y'urupfu rw'ubwicanyi bwari bwakorewe abantu b'Abanyagatumba. Kuva icyo gihe ari mu bantu b'amapiliye bashinze ibuye ry'ifatizo bashyiraho Mahoro Peace Association. Uyu munsi yari imaze kuba ubukombe, kandi yari afitemo role nini, yari afitemo uruhare runini, yari afashemo umukingi munini wo gufasha community yacu mu by'ukuri. So Dr. Justin Nsenga mu by'ukuri biragoye kugira ngo umuntu amuvuge kuri telefone, ariko community twabuze umuntu, niko nabivuga. Sinzi ikindi kibazo warumbajije gatoya. Wabonaga afite umutwaro niki camufashije gace? Yes, yari afite umutwaro uremereye, kandi yari humble no guhereza abantu ibyo afite. Last week nibwo twarimo tuganira nawe, dutegura schedule na Justin yo kugira ngo turebe ukuntu twaza dukora ibiganiro byibura every 3 months, tukamuhuza n'urubyiruko bakaganira, every 3 months tukamuhuza n'ababyeyi bakaganira. Iyo niyo schedule twarimo dutegura na Dr. Justin, kandi uko nkubwije ukuri last week nibwo twarimo tubivugana nawe tubitegura. So yari umuntu wikoreye fardo nini ku kibazo Abanyamurenge bafite, kandi yari umuntu ushaka ikintu cyose cyakorwa kugira ngo abantu turebe ko twakomeza kuzikura muri ibibazo twahuye nabyo. Yari umuntu wikoreye umutwaro munini w'Abanyamurenge muri rusange. Ikigendere ubunyine kuri ubunyine ndazi ko bigoye. Justin niki kiri imbere, niki muteganya ku rupfu rwa Justin?
iteganywa madame we Dr Justin we yagiye kihari nuko twari dukomeza guhumuriza umuryango madame n'abana bari hano bahageze bavuye Texas. Kugeza ubu nta turateganya igihe twashingura naho twamushingura kuko urumva Justin yaratuye ahantu habiri. Fabien yari kituye Texas ariko agakorera hano muri Maine, na hano muri Maine yahakoraga ibikorwa bisanzwe bya community mu by'ukuri. Nuko tuza kureba tugahura n'umuryango natwe abantu bari hano muri Maine tukaza kudesida umuryango cyane cyane niwe ufite mu ruhare kuza kudesida aho Dr Justin azashingurwa. Nitumara kuhamenya turabikomunika tubamenyesha abantu, kandi icyo nkangurira abantu n'ukuri nitumara kubimenya nuko abantu bose twahagurukira hamwe kuko ni ikibazo kiremereye kugira ngo twebwe twese duhuze imbaraga turebe ko twatabara uyu muryango wa Dr Justin, kuko nta kindi twakorera umugore wa Justin n'abana uretse kuzakorera Justin ibirori byiwe neza zo kumuherekeza kugira ngo umutima w'umugore we wururuke wumve ko Dr Justin yabanye n'abantu kandi yafashije ubwoko na community. Reka tugushimire Richard kandi mukomeze mwihangane. Murakoze cyane namwe mwihangane. Nanone kandi hano kuri telefone zacu turi kumwe n'umwe mu baturanyi biwe muri Dallas. Manyota, uratwumva? Ndabumva neza. Tubanje kubaheza Paul ku nkuru twumvise y'umuturanyi wanyu Dr Justin Nsenga yabaye ku munsi w'ejo. Ni Paul kuri twese. Ni kano twagwishije muri ville ya Dallas n'abatuye muri Amerika bose ndetse no ku banyamurenge bose. Nukwihangana twese. Asante cyane. Hanyuma rero tudatinze Dr Justin Nsenga uramuzi kuburambuye, mwarakoranye, yari inshuti, ariko uratubwira kuri make Justin yari muntu ki muri Dallas mu bwoko ndetse n'ukuntu mwakoranye? Justin twamenyanye muri 2015 niho namusanze muri ville ya Dallas ari batuye, twari tuhatuye, nasanze bahatuye abanyamurenge bakeya cyane. Turabana mu rusengero icyo gihe muri 2015 kugeza uyu munsi. Justin Nsenga yari umugabo, yari umujyanama wa community yacu y'abanyamurenge hariya muri Dallas. Nukuvuga ngo basic ibintu zose niwe bagenda batugenderaga inama, uburyo bwo kwiyadapta muri iki gihugu, uburyo bwo kubaho, uburyo bwo kwiga, uburyo bwo gushaka imirimo. Nukuvuga ngo umuhana wacu wa Dallas kumwihariko tugeze igihombo gikomeye, sinzi iki gihanga buryo tuzagisiba, ariko tubuze umujyanama w'umuhana wacu. Justin Nsengirindi yari umugabo w'ismate, wari uzi kwiyitaho, yari umugabo uzi kwambara akaberwa, yari umugabo w'isuku nyinshi. Justin Nsenga yari umugabo w'ishaka ry'ubwoko rikomeye, uzi ko yabayeho vice president w'umuryango wacu w'amahoro. Ariko na nyuma yaho ahaviriye ku buyobozi jewe ku giti cyanje nije wamutsimbuye, ariko niwe wabizemo ndetse na seve yanje niwe wayinkoreye. Arangije arayipibriya muri make, niwe muntu wakoze uruhare runini mu kunyamamaza nyine kugira ngo mutsimbure kuri uwo mwanya. Urumva ko yamye atangirira muri campaign yo kugira ngo ashireho abandi bayobozi bamutsimbura, akomeza gukorera ubwoko kuri icyo gihe kugeza n'uyu munsi. Ndagira ngo ntiyarashira ukwezi mubona amahugurwa yari mwatanga nyine ari mwahugura ubwoko bwacu uburyo bwo kubaho hano muri iki gihugu. N'Imana nyine yo mutwara, ariko byari bigoye kuko undi muntu amutugobotera mu maboko, ariko kuba Imana yamwifuje ikaba yamutwaye nta kundi twabigira, n'ukwihangana. Mwihangane cyane. Mu itorero rya Dallas Zion Temple Celebration Dallas ho yari muntu ki, yakoraga iki, byakiriye gute inkuru? Mu itorero rya Dallas yari inkingi ikomeye, kandi yari umuntu witabiraga cyane. Ndibuka umweru gishize yari yateze indege ava muri Maine aza mu giterane cy'abagabo cyari muri Dallas.
gusa azanwe n'igiterane kirangira asubirayo. Urumva umuntu uza mu giterane kandi gitoya cyane ku buryo harimo n'abanyamuhana bamwe benshi batabashije kucyatendinga, ariko ishaka n'umutwaro yari afite ry'itorero zamukuye muri Mene atega indege araza yatendinga igiterane kirangiye arongera asubirayo. Yari umuntu wagiraga amaproje menshi cyane ku bijyanye n'itorero, n'inshuro nyinshi zitabarika yateze indege aza mu mihango y'itorero akongera agasubirayo. Yari umuvugabutumwa usengewe, kandi yawe umurimo yawukoraga. Nje ndibuka igihe ngeze hano muri 2015, nyuma y'umwaka umwe nimba ntibeshe nibwo yasengewe ku buvugabutumwa. Igiterane cyari cyateguwe na Revera Pastor Mathias. Kuva icyo gihe yakomeje akora umurimo w'ivugabutumwa kugeza no mu iterano rya Zion Temple, akomeza nk'umurimo w'ivugabutumwa. Yari umugabo mu buryo bwa communauté, yari umugabo mu buryo bw'itorero twasengeragamo rya Zion, yari umugabo ndetse no yari n'icitegererezo kuko muri education urwego yari yaragezemo ni bakeya bari bararugezemo, kandi hariho n'abandi benshi nzi yari amaze gufasha bari bamaze gutera iyo ntambwe yo kugira ngo bagere ikirenge mu ciwe muri education. Ashobora kuba mu bagabo bagiye vuba, ari mu bagabo bagiye vuba kuko imyaka yiwe ntiyari myinshi cyane, 49, ariko ari mu bagabo bagiye bari bamaze kugera ku bintu byinshi bitajanye n'imyaka yiwe yari afite. Ariko nta kundi mu isi umwanditsi yavuze niba ari umwanditsi niba ari umuririmbyi ngo turabahisi n'abagenzi. Juste arasoje urugenzi rwiwe, ariko adusigiye igikomere kinini ku mutima n'igihanga kinini muri communauté ndetse n'itorero twasengeragamo. Murakoze cyane, reka tubareke nanone mukomeze mwihangane kandi mugire umunsi mwiza. Sawa, murakoze namwe. Mukomeze mwihangane.